Yeah. Ano mo kaon mo? Oo, dali lang. Yes, ikaw tumakuan. Salamat. 75 pesos. Wow. Kamay lang. So, hi guys. Nagnanasa tayo sisig with rice with egg. 75 pesos. So, ako i-try. Ay, imot pa lang dahil. Lamig na. So excited. Grabe. Ano eh? Supposedly Java rice silang rice pero nautan siya guys. Kaya lang pinamalit. So, pero okay na gyapon, lamig gyapon kayo bisan pag plain rice. Layers lamig. Init pa dito tayo. Nga? Gusto 25 pesos, busog na kayo guys, promise. Try na ninyo. Yeah.